Veliku borbu za naslov prvaka u sedmoboju u prve 3 discipline vodili su aktuelni državni rekorder i osvajač 5 medalja na evropskim i svetskim prvenstvima od juniorske do seniorske konkurencije Mihail Dudaš, član Vojvodine, i Šapčanin Aleksandar Grnović, koji je pobeđivao tek za koji bod u sprintu na 60 metara 7.03, u skoku u dalj 7.23, nešto ubedljivije u bacanju kugle 15.04, ali već u četvrtoj disciplini po redu Dudaš skokom preko letvice na visini 202 cm za 12 cm nadmašio Grnovićevu visinu i preuzeo vođstvo u generalnom klasmanu. U toj disciplini istakao se i pobedio visinom ličnog rekorda član Novosadske Vojvodine Zaviša Đukić na visini 2.08. U ubedljivim pobjedama na 60 metara sa preponom 8.14, u skoku motkom 4.80 i u trci na 1000 metara 2.50.74. Mihail Dudaš je dokazao da je neprikosnoven kako na otvorenom, tako i u dvorani, što se više boja tiče. Osvojio je 5.811 bodova, 380 više od drugoplasiranog Grnovića. Pobjedama u svih 5 disciplina Marina Živković, članica Partizana iz Kanjiže, osvojila je zlatnu medalju u petoboju sa 3.702 boda, 708 bodova više od drugoplasirane Ive Savić iz Partizana. Na kraju i podsjećanje da će se međunarodni atletski miting Srbija Open u hali na Banjici u Beogradu održati u sredu 20. februara.